oidi eliyo musoge yako bati obuwanvu bwo muvule obumana nga gugwire ayi gugubanga nga gwemerere gulo tomana nga muwanvu bagusale akasa otigwali mugambo ogwo gutuukere webuuza Museveni ayenze ino abantu category dit ayibe waile nga tinda kuba ntile gwata yenda but ndi kwenda okutenfasisi ku bantu bati Museveni ayenze nabavubuka Museveni ayenze ino abakyala cabinet de daida ngalonda isinga kuba bavubuka nze luto no just jina bwine nti abavubuka tibageme ibwino nti era ageme baba ina kyakuzenga musango muka ati yaba besibye kuno nti buli ghetto muze yagezeza kukola ki kaibwe era ku ghetto okudigemaku abaana ba ghetto singa nga babane focus ahead n'abasobola okufuna mu Museveni okusinga cause one Museveni team member wa ghetto aye baja baye gange eriyo yasubizanga ati nze nva mu ghetto aye baje okubonanga yavuire impact yayo yaleseyo ntono aye twinda kuba ntafuna ayingiza Museveni bamuguza idea yabagetto yabajemuguza ni Haji Kirunda Faruku Haji Kirunda Faruku yonero kumusisinkana kwa ye timu yangu nkusaba omunonieko oba oli awo zena andi kuyambako tusisinkane kukuba nenda yena tutama kuna ikupano kuma yena abeni bya mu kwampe nze nja kuyambako omufune ero ida kugetinga so much inspired nga sinchine kulize era busogene ino kuba proud of Haji Kirunda Faruku so proud naguza muzei idea yaba ghetto yawa buli district ya milioni 10 ngada ba ghetto nze wange na mayingo neewunya ba ghetto kyenta basubiramu before kuba we milioni 10 honorable Aneta Anita Amongo yaida ina mayingo yaba we milioni 10 baina abulira mayendo kati tetukubana oli akati be tuli kulindiriye 10 kujja kuyida kiri kuyida tukigabire galala tuteeke milioni lyanirize 10 kyebakola kujja kugula mu itaka namayingo abonga bali n'obuwa bagula itaka lyaibwe kyebasoka okukola kutaaku washing bay bali kola as a project eyaba ghetto ngaya ali kukola awo namayingo mu kyalo ebukoli yes now wala imbe lisubira abo nga bali ajja mu maiso n'okwegabira esente d'okwewola era sebo beekubiriza era ku account eri esente dayize nti omuntu afuna emitwalo 5 yatamukalimo kwa Kashutex weewaawo abavubuka bageziizaako okuvaayo abaakirengera nti oida wabi ovaawo namaani abaabona nti esente lirimu omugaso titwenda kuswaza Haji ni president batambwire batambwire kubanga yamana ekyamazima okufuna omuntu akuwa emitwalo 5 tuve wano nibwoko mpolaako emitwalo 2 akati nzira aye ole ageme esente akati dido muize ku interest entone ino ate nga interest ti sente kuizaayo Kampala okuvira mbere bya emusoro kwinonola olukwinonola esente dikusigala muimwe bene titimuwele tumufunye mwena iwe ofunye izaako nakakufuna nakoleki Museveni ayenze ba youth bwana batongoza program ya PDM emyoga PDM kindi n'emyoga kindi byanda wulo ndifangeri abembe Museveni yatula bela ifabe busuga ebyo bindi ditubidi kuba tiyabeera byatana twidachokako singa taba n'obwire emyoga giri at constituency kitegeere iganga municipality emyoga this and this drivers association sako timugaita associations mwakola sako mwaba nikyemutolamu kitegeere now PDM is parish development model parish level no dubagabanga milioni buli mutwe yes ate nga tujja kudongera aje yadifuna nakubana ntaye kudongera foba ki butafaayo ino eri yako agonze milioni endala zene nti ambayombo baba byensone yakole bana disi mutye wona ifasa kita ife jetolemu twenda ino okubonanga Museveni atulengera
okusingira ati